Mapakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kaano manen nga agpawit ka den syulakay? Naibos nga minan ti impawit mo idi na palabas a bulan. Anya, nagbiit man na naibos. Ha? Kung amin, pinagbayad mi iti ospital idi nagsakit ti anak ta. Sa maysa, nangina ti magatgatang italakay. Awan mo't nga rod kwartak ta sa anak mo't ama kapagtrabaho. Kaya tati parekot kan ka. Di mo amo ti mangi budget. Awan lang araw din trabaho. Gastador ka bay. Kaya't ko kumamit ti agtrabaho tapno makatulong akin ka. Ay kat agaplay ka nga minan Tapno saan lang nga agurura iti maipaw-paw eter aramidam. Awan mo't nga rod mga sikaso kadagiti ubing lakay. Adda ni tatang, ngambisi mo't iti bangkag na. Agado ti rason mo. Agipaw itak to. Inton sumaron na bulan. Angem ni nanang ti pangipaw itak. Ilistan dagiti masapsapol yaw. Taninanang ti mangi budget iti ipawit ko. Di mo tumot amo ti mangi budget mo. Densyo! Mabit lang ang lakay. Ay, jakpay na ibaga dagiti kayat ko nga ibaga. Ngam inidap na mutang. Naimbag abigat mo, Marisalay. Ay, kastamot kan ka, Mari Almira. Mayati sa mo ita. Ay, siyempre, Ada manen impaw iti anak ko, gagtrabaho iti abroad. Mapan ko alaan, inton madamdama. Ni Densyo ka day, Maray. Wan, Maray. Isulaang mati anak ko, gagtrabaho iti abroad. Apay nga'y asikat ti pangipawitan na, Maray. Kat adamot ni Carmen nga asawa na. Ay, karumbang laang siyak ti inana. Anya? Sa maysa, saan nga amo ni Carmen ti agtipid? Iso asyaklatan ti mangi budget iti ipaw-paw ti anak kaw. Adayamot kasta, Maray. Gimatang ka magaya man iti gatas, kandaya perdagiti ubeng, anak kaw. Saan ko aginatang dagita tatang? Impa-deliver ti katuganga. Ay nasayata no nasyan kang ka. Amo namit asan ka makapagtrabaho. Ay katrumbang laang agumatang ta isumot tinang ipawitan ti asawak iti kwarta. Anya, iso tinang ipawitan ti asawam iti kwarta kunam. Wen tatang, jak kanu ngamin ammo ti mangi budget. Ay nawaw, ni katugangap ti mangigigim iti kwarta yung agasawa. Kaslayson tatang. Anya nga road no iso ti talken ni Densyo. Oh, anya ngay day ta inyagyo tatang. Prutas, para kadagiti apukok Ay na, agyaman naklaunay tatang. Agyaman nakta nakalagip kayo. Saan nga isupay agatangan mi. Hello, Densyo anak kaw. Oh, kumusta nanang? Naalayon ti kwarta kayong pawit ko. Wad anak kaw. Gimatang akmatlangan kadagiti masapsapol ti anak yaw. Impadeliver ko matlang iti ayanda Carmen. Tinagbatay, idulin ko pa'y laang. Nasayat no kasta, nanang. Di ka madanagan. Siya kung ti mangi budget, ta saan mat nga ammo ti asawam ti agtipid. Agasim nga iti manuribo agas gastusen na iti binulan. Ay, kasano kat di na amo tirigat ko dito abroad. Tiyan muna siguro kat nalakalang ti trabaho ko dito. Daita nga ron anak kaw. Imbis nga min nga agsapol iti pagkwartaan na. Saan tagkulkulong damay? Ay nawaw. Nagpakulay kamot iti buok, Mau Mari Almira.
Wana, tapno sa antay mo't nga group-group, bakit? Ay nawaw, daytan siya magtinangusaram iti kwarta nga impaw iti anak mau. Kinasayak laang maray. Kitaim amaray, amangan no di mo mapuputan kat maibos mau. No bilang man, saan abali at akwarta mo't ti anak ko ti ginastos ko? Saan akwarta ti manugang ka? Anya? Agpulas ka day maray. Sa di no ti papananta maray. Ilibre ka, Marisalay. Ibagam laang no sa dino ti kayat mo apanganan tamapanta. Ay saan maray? Imbes nga ilibre nak, itid mo kit di iti manugang mau. Tapno isupay ngay gatang da iti masapsapul da. Adda kay magaya man tatang. Agtugaw kayo Hagyaman na kanak ka. Anya nga minenti ko na mga ibagam. Kaya't ko kumati ang trabaho tatang. Tapno addamot bukod ko akwarta Apay ka ba alam? Tatang. Kaya't ko ti agaplay. Tapno mausar ko kumamot ti lisensyak Kinukas ta ti planaw, suportaran ka anak ka. No kasta, mayat kayo amang bantay kadagiti ubeng, tatang? Malaw na, tapno makapagtrabaho ka. Hey, agdir-diretso, mga minti ipaw-paw it nilakay mo iti katugangam anak ka. No isumat piman ti kayat na, ay kat anyangay nga rood, tatang. Diyak kayat ti makiap-apa, para laang iti dayta a kwarta. Saan ka batan nga nagpaw at din siyo anak ka? Apay nga ay. Agawid ako, nanang. Nalpas ayat ti kontratam. Nalpasain, kadya kon kaya tiyag trabaho dito, nanang. Ay nawaw, nagpartak mo si ka. 2 taon lang mati kontratak, nanang. Diya kon irinyaw. Kasano nga ruday ta? Kailiw ko nga roden ng itubing. Ay di ka kumagdardarasudos anak ko. Panunutan pa'y ana imbag, sakbay nga agdesisyon ka. Kasla di kay mo naragsak no agawid ako. Ay, saan ma, tanakaw? Siyempre, naragsak latamot, Hey. Narabiyang ka, Mait Carmine. Nag-overtime kami ngamin, tatang. Sana bale, mabayadan mo ti overtime mi. Dagiti ubing ay, tatang. Nakaturog dan, nabanog da ngamin ang nagay-ayam. Nanganda ka din, tatang. Pinakan ko, sakbaya naturog da. Ay, huwag gayam. Puno ka di tinadamag ka. Agawid ka numutan ni Dinsyong asawam. Tatang. Nag-text nga rod itay. Agawid, tapno padasin na ti mga awir kadagiti ubing. Planom sa ti bumalas anak ka. Sa anak a bumalis, tatang. Ikaklaang iti pagnakman na, tapno saan nga agruam. Kumusta kayo, nanang? Long time no see. Nagdiritso ka man dito'y balay anak ka. Ti asawam nga ay. Awam man lati ko na sumabat ti airport. Ada ka nung aming trabaho na. Nukasta. Agtrabaho gaya man. Apay, diyo mo? Kamamok laang. Kaano pa'y? Awam mga minadamdamag ka. Kano, agdwa bulan san. Nagawid mo't gaya mo ni din siya, Mari Almira. Ay, wan maray. Kasla malidlid ay kamot, Maray. Wan nga ron maray. May kawat ang magayam no awanan ti may pauit a kwarta. Apay, naibos ka dahin ti kwarta nga impaw it ni Densyo iday, Maray. Naibos nga rudan maray. Kasano no sa pulan ni Densyo, dagiti impaw-paw it na ka, Maray. Saan mo't siguro? Adamot ang trabaho ni Carmen. Isumot ang tiang gastos,
Yan tangay nagawidan ni tatang, kan awan matan ti trabahom, si kamatan ti mga awir kadag iti ubing, Densyo. Ay, katwan ha. Tapno padasam mo tiyag trabaho. Ay katwan awan ti parikot, kabailak matag trabaho. Tibilin ko kan ka, aglaba kan agdalos ka. Ah, Saan lang aday ta? Agluto kanto iti pangrabyan tayo. ni. Apay, nagadumo ti papaaramid mo bakit? Kanupat lang ang mat. Bantayam dagiti ubing, agdalos. Agluto kun aglaba ka lang ang mat. Ni. Wala nga makapabanog mo dagita. Amok ka. Amok tanagdala na kun dagita. Ita, si kameten, tapno mapadasam met Ay, agreeing kandensyo. Anya turasan? Di off mo ito sana ya. Day off ko ita. Siyak pay lang ti mga sikaso kadagiti ubing. Sika ti mapanagpalingke. Anya? Dumagas kamat lang iti grocery store. Tagumatang ka iti masapsapol dagiti ubing. At titilis na ang tigatangam. Ay, nawaw. Ay, sos. Apay nagatid dugmot tayo. Ano sama? Tapno makatipid tayo iti pamasahe. Ay, nangiti may gatang. Awan ka din kwartam? Amumait, asyak ti mga asikaso kadag iti ubing. Kasano ang maadda anak iti kwarta. Diya makapagtrabaho. Agsalsalud sudak laeng met. Defensive kalaunay met. Ada extra manim dita ba kahit? Ano man ang ti kwarta? Ada ko magatangag. Tiinted ko nga allowance idi na palabas alawas. Naibusan? Manumalintad mo ngay. Saan nga umanay dayjay? Ay kat agtipid ka ngamin No saan? Agsapol ka mat iti trabahom. Tapno matulungan nakmal. Ta sino ti mga sikaso kadag iti ubing no agtrabaho akmay? Ay, maguray ka man. Bumalbalis ka niya. Ita, narik namon? Ammo mat sigurong tirigat na anya, Densyo. Anyat di masapul mo, Densyo anak kaw. Nanang, ala akong ti kwarta kada kayo Kasapulak ngamin. Awanan Anya, kasanong awanan? Kat sobra mo ti pawpawit ko kada kayo. Kunayo, iduldulin nyo ti sobra. Naibusan tanay budget mo't nga rod amen. Ay, unay kayo mo tinanang. Intal-talak ko pa ti swildok kada kayo. Ibagayo ang naibusahin. Nangus-usaran nyo No imbagak naibusan. Awanan ti adu asao. Di mo urayan asyak ti makapungtot kang ka kunaknay. Kasapulak nga ron ti kwarta taawan trabaho. Ay kadumawat kay ti asawa Adamat trabaho na. Kalpasan ti naramid ko. Awan na, sigurado nga da sakit tinakam na dayjay kanyak. Nana! Naalam ka di ti kwarta kininanang mo, Densyo? Awan nga rod bakit? Ay nawaw. Nangip-ipanan na. Kat isumat ti mga ala iti pawit mo. Awan to pa'y maiggamak aswildong. Dayta nga rod. Dayta ti kamalik a pagbabawiyak. Kasano? Awan ngamin ti panagtalak mo kanyak. Ti kunam siguro kat mayat ti biyag ko idi awan ka. Di mo ammo dagiti rigat ko. Sa maysa, ninanang mo mag ti kalaban ko. Nasaan ko siguro nga impawit amin ka ni nanang. Amang dapat na ipundar ta. Ay, pasensya ka na ba kahit? Di nakman arakupon. Napudot. Pakawanan na ka din. Saan na maulit? Alawanan. Huston ti adu drama. Ayabam kit din dagiti ubing tamangan tayo. Kumusta kayo ni ti asawa, Carmine? Ay natatang agparikutan. Taginastos ti katugangak ti kwartang impaw-paw itna. Anya? Pasol matlaang ni Densyo Saan nak ngamin atalken no may papan iti kwarta? Saan lang aday tatatang? No siyak ti dumawat ide, nagadu asa una kanya. Unay mo dayta akatuga nga mon. Taginastos na gayam ti di na kwarta. Un nga rod tatang. Ay na. May samot dayta akatugangak. Sang kaibagana nga agtipid.
Ngem di na gayam kabailan nga i-apply iti biyag na. Ay, dayta ket tirigat na anak kaw. No nagtalag kumaday ta adensyo kanya, di adda kumamat ti pakakitaan na iti nagbambannugan na ita. Adan siya mo't sa inyo ang nagkinaawatan kini din siya, Mari Almira. Ay, awan garud mare. Sapsapulan na ti kwarta na. Isu nga minan ti mga aw-awer kadagiti anak da. Isu asaan ang makapagtrabaho. Ay, katitad mo nga minan ating padulin na kan ka, Maray. Ay, naday tangarod ti parikot mare. Nagastos ko ang dagiti inpaw-pawit na kwarta. Ay, unay kan, Maray. Siyang kaibagam agastadura ti manugang mo. Di na mo ti agbudget. Ngam kasla na lablabas ka magayam ngam isaw, Maray. Na, apay akas ta ti panagsasaaw maray. Amo, Mari Almira, agpada kayo kandin siya. At dati nagkamalyan nyo adwa. Anya kumangay, kat kwarta met ni din siyo dayjay. Kamali ni din siya. Tasikati nang ipawpawitan na iti sweldo na. Kat adamot piman ni bakat na. Si kamaot, imbes nga idulain, ginastos mo kitde. Ni Carmen amanugang mo ti biktima iti kinadarasudos a desisyon niya nga gina. Ay, pasensya ka din siya. Pasensya ka no ginastos ko ti kwartayo nga agasawa. Nalpasan nanang. Sana na may subli pa. Sapay la ko mata mapakawan nakpay anak ko. Napakawan kayo. Tauray siya katadamot kang malik. Ni Carmen nga asawa ti biktima dito'y nanang. Isa, numabalin. Dumawat kayo mo't iti pamakawan kan kwa na. Ni, may kayumat gayam nanang. Ay, imayak, takayat ko ti dumawat iti pamakawan ken ka, Carmen. Pasensya ka, no nagbalin ka a biktima, kadagiti din adarasudos a desisyon may. Si katirumbang anangigam iti kwartayo nga agasawa, saan asyak? Ha? Nagbalinak ama naging bubukod. Sapay la kumata mapakawan nakpay. Ikarik nga agbalbaliwak matan. Ay, nawaw! Agbalin tayo kuma a modelo kadagiti anak tayo. Isuro tayo kadakwada ti husto adalan. Tapno sa anda amayaw awan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.